Manchester City ngira ngo ubwo turahita dukatira no kuri United yari igeze ahitanga miliyoni 160 kuri uyu nguyu ngo izakore add-ons zibe 115 barayangira bayibwira ko ngo ayo mafaranga nabakayisedo bayatanzweho bashaka yandi nta gisubizo irongera gutanga shebari bageze mu ijana imbumbe nanone urongeye yari yongeye gusubira mu ijana ngabibaze United ndakubwira City uyu n'umukinnyi wa City ntago ari Manchester United so kavukira imbumbe yarayanze umugira iki yababwiye ati 160 ndazo mwebwe ahubwo murampa 115 cash mukora add-ons zigere mu 130 City nobo ntiragaruka ariko ayo mafaranga arakabije cyane umugira iki nashobora guhomba ahubwo nahantu City iri naho baragize ijana na umugira iki nashobora guhomba aravye nabi oya arima City zayamuha oya nge simbizi City wenda ushobora gufata icyemezo ariko Desire rimwe na rimwe izi move ziba ziri muri risk utegute bishobora kurangira City yifashe ikabati ngiye ntawe ndi butange ugatereka icyo giciro ufite n'uburenganzira umukinnyi kumuhamana Sezita ugasanga nta na 70 baguha nibyo niko ndavuga reka nishobora guhomba wagiye ubona ibyo bintu attention so kuri Manchester United kugeza ubu nyuma yo kumvikana na Ederson bari bafite gahunda yuko bashaka gukora mu buryo bwitwa ngo ni ascending order turashaka aba mediateur batatu sibyo ariko babiri bari automatique uwa gatatu turamwongeramo ari uko Ugarte nawe yaduhaye inzira bafata icyemezo cy'uko bazana uriya musore w'umubreziliye focus zigenda zizenguruka hajemo abamediateri ba kategori 3 hajemo classe ya mbere ni irimo uyu nguyu Elliot Anderson irimo ba Chouameni irimo ba Tonali classe ya kabiri bavuga ko hazamo no mpeti w'umuportugal nyine urumva nabo bita Alex Scott ba Bournemouth n'ibintu nk'ibyo ariko mu kuganira umutoza wa Karike yarababwiye ati abo babandi mwitwa karamu bareki mubanze mumbonera uno mwana kuko uyu nguyu yampa ibintu nka 2-3 mu kibuga bari yabandi batamu mu politique sibyo mubonamo imyanya irenga 2 mu kibuga sibyo kandi uburyo nshaka gukina abari mwongera kuri inde kuri Ederson iyo myanya 2 ndayibonamo nyuma yo mwataka na box to box cyane ushaka kubikina kuko byose yabikina nabyo akinurebe nawe ono muhungu nawe adesida abwira na kampu ye iyobowe na Jorge Mendes ko ndashaka kujya hariya ubona ko mu mutwe w'umuntu wamuturunye byarangiye buriya ni mukuru we Bruno Fernandes nk'umuntu mugenzi we bavuga mu gihugu kimwe West Ham nk'ikipe yamaze kwimanukira iti ni miliyoni 80 z'amapaundi muramuduha ubu West Ham rero ikaba ifite ikibazo cy'uko mbere y'itariki 31 z'ukwezi kwa gatandatu ekipe za deuxième division cyangwa z'icyambere zigomba gutanga raporo y'umwaka urangiye n'ukurikira mu kumanuka kwa West Ham muri budget yayo y'umwaka ukurikira ifitemo igihombo cya miliyoni 150 igomba kumenya hikura so iroblige kugurisha bifite urumva no kumanuka daraja rapiririga so ubu rero information zari zigezweho nuko United mu gihe yabonye ngo uyu bamushaba 80 ntabwo tutabaha 80 bamubarira bo hagati yuko miliyoni 55 na 65 naho twagarukira ikindi nuko twagiye kubona tubona bita David Ornstein yongeyeho information zivuga ngo United ya propose equipe ya West Ham ko bafata abakinnyi babiri wabo kuko bazi ikibazo cya miliyoni 150 bafite subyo niko kongeraho uriya muhungu w'umuwinga w'Abaholande ejo bundi wabanje mu kibuga wa West Ham witwa Samaville kaguruka kuri rwanda rw'iburyo urumva kuko baravuga bati dufite abanyemoso benshi ba pure wingers ako dukeneye n'undi muntu ushobora n'ikintu cya 1-on-1 afite pace nini cyane no mu Holland sibyo none West Ham wayiwe ati twebwe reka tubatware bya bivuga ngo uguriye kimwe bibiri turagabanye uguze byinshi sibyo iyo package
iyo abakinnyi babiri bawe noneho wese yamubabwira ko uyu nguyu ngo ni miliyoni 50, wakongera kuri 80 urumva ko ni nko kuba ati muduhe 130. Information za nyuma duheruka United yagira iti turashaka kubafungira miliyoni 90, hagati ya 90 n'ijana ku bakinnyi babiri. ubwo yagerageje Kandi muri no minsi wa mugani wa Sheikh Kavukire ku ifaranga rye ntago umuza nawe yandura. ni mu mpende Sibyo? ariko iki giciro West Ham ifite niyo Noneho rero Sheikh urumva bakijugunye imberaho ni nka bya bintu ngo arya bamubwiye ngo iyo ushaka kugura imyenda neza burya ntukajye ugura no masaha hafi. Hano masaha bagifungura amaduka benshi bafite confiance umunsi wose bufite icyizere. Genda babura amasaha 2 bafunge. Avuga ati ndataha niki. Niko bigenda. So twe tuzi ko ufite ikibazo. Sibyo? Tukufungiyemo ayegera 100 kuri 2, genda ubitekerezeho. Ushobora kubitekerezaho wajya kubona ukabona nta yindi telefone guhamagara finally ukazibukira. So akenshi muri transfer yaba magakino kitwa ngo ni waiting game. Kamwe ko gucunganwa. Akoko ni ngombwa cyane. Ibyo rero niho byari bigeze kuri Manchester United, ariko muri Manchester United bigakubitana n'inkuru zavuye muri Madrid zanze kuhava sasa. Ubwo ndashaka kugira ngo tugende duhuza inkuru zuko nyuma yo kubona ba Konate ba Dumfries, nyuma yo kubona ba Silva, amakuru avuga ko ngo Jose Mourinho urumva he doesn't rate, ntabwo kuri waha agaciro umufaransa witwa Chouameni. Aprefera no kubona ko aramutse abonye n'uwaza wundi byamushimisha, ariko bigasaba ko Real banza kugurisha. Bihura n'abanyamakuru bitwa Alvarez bo muri Madrid, boya bihura n'abanyamakuru b'i Madrid bavuga ngo sibyo harimo akantu gacicitse k'umuntu witwa Enzo Fernandez kanze kuhava ko muri Chelsea, kuko Real Madrid ivuga ko byanze bikunze ishaka kongeramo nk'umediateur ariko igurishije undi. Bivuze ko ibingibi byose ni ibyasunitswe bigaragara ko na Feri zizaza nyuma y'igikombe cy'isi. Ari amakipe aviriyemo. Sibyo? So Chelsea umukinnyi we yadekaraye ko yumva yagenda. Ikundira Madrid. Ntago ari ubwa mbere to. Uzi ko bana bimuhaniye. Baramuhaniye. Yivugiye ko ikundira umujyi. So ayo makuru rero akavuga ko iyi window ya gutya abantu bari mu gikombe cy'isi bazatangira kubataka nyuma. Ubu baracyane gusya na ba bantu batakikirimo benshi cyangwa batakigiyemo. So none dukase izindi nkuru zabyutse nabonye ari n'ibintu ubona byaburudutse bikubitwa hasi na Chiringito ngo nubwumvikane buri mwibanga babyumvikanye hari babiri ariko umukinnyi ntarabimenya bwa Arsenal na president wa Atletico Madrid kuri Alvarez urumva ko bamutanga muri Arsenal. Buriya umuyobozi wa Atletico kuri we aho kugira ngo aterure Laporta cyangwa perezida Real Madrid Perez bamuhereza uno mukinnyi bafuma bamusohora igihugu. aho birumvikana Now agashya karimo nuko ngo proposal ya Atletico yiri simple. aho birumvikana Twebwe twabaho uno mukinnyi kandi contact direct zirahari kubera ko Berta ni umuntu w'iwabo baraziranye cyane. Sibyo? Twemerere ko twabaha Alvarez kugira ngo ave muri bino bikipe duhanganiya. Ntago dushaka kubakomeza. Uno muhungu kumurekura twamurekura. Ariko twe dufite propose ivuga ko turabaha Alvarez muraduhereza Gyökeres mwongero miliyoni 50. Umupira wagiye kwa Arsenal. Ariko noneho shida gani noneho iremereye. Shida iremereye muri ayo makuru yavuye kuri Chiringito. hanoba Urumva? Swerabo kanura Chiringito yo igakonfirma ko ngo kampu ya Alvarez iyo irasunikira kwa Barcelona ikumva ko itasubira mu Bwongereza. Ubu rero harimo agakomba karaho kandi ku ruhande rwa Arsenal nabyo birumvikana ku mukinnyi afite ijambo. Arasunika avuga ati mundekure na prefera Barcelona. Abandi bati ntitugurisha umwanzi. Urumva? Twebwe twafuma tumujyana hanze y'igihugu. Uri tayari na Arsenal. Contact twazikoze tubahaye propose iva kwa Atletico. Rutahiza mu musimbuzi undi mutwongere haye. Ariko amakuru ava kwa Arsenal akavuga ko ahubwo bo bana prefera kubona Alvarez kandi na Gyökeres ahari. Ese ufite Kai Alvarez ni wamwakira Gyökeres kamureko. Ibyo nabyo ni ibiraho bipendinga. ni ikibazo cyiza. Ufite Kai
Alvarez umwakiriye cyo cyeruka murekura bari kibazo urimo urumva ese ubundi hari profile bari utanze Gyökeres hari profile waba usigaranye umwataka mwiza umupivo muri cette phase de réparation kuja Gyökeres Kai yabikora je ne pense pas yabishobora izindi nkuru zaje zitugwaho Profile ni n'iz'umukinnyi ngira ngo twabonye Fabrizio Romano Ariko harimo canga anabitura hasi ako kanya ati umutaliyani yafashe telefone aganira n'umutaliyani mwene wabo amuhindura ibitekerezo uwo bita Tonali abwira umwaja wati genda uganire na Tottenham. Abantu bose bumiwe bati Tonali urava muri Newcastle ukajya muri Tottenham bw'iterambere ryawe ni irihe? Mona kundi pari cyane Urumva nawe ku buryo biri seri akundi pari Tonali akundi pari agiye gukora namwe nawo mutaliyani Deserbi ariko ko kantu wongeyeho mwene wabo n'umutaliyani ari ku buryo kano kanya amakuru avuga ko ngo ubwo urumva ko byose birareba Newcastle yo ikaba yamaze gutangaza ikintu kimwe twebwe turabibona ko tugomba kugurisha kubera gukina Champions League twaye dufite squad nini kandi nziza iri hejuru ku giciro ariko ereme bigiri kugurisha birahagije kugira ngo ayo mafaranga tuyafashishe umutoza Eddie Howe. N'ikimenyimenyi Newcastle kano kanya iravuga iti mwe Tottenham miliyoni 85 sibyo z'amapaundi 100 z'amayero muziduhaye twe turarekura nde Tonali. Newcastle atanse no makipe yo mu Bwongereza nta mukino ushobora kureba ikipe yarenje ku mwanya 17 ibura gatonga imanuke ariko ifite ubushobozi bugura ba Tonali batatu urazizi sibyo iyi transfer iri seri kuri Tonali ariko nubwo Tottenham tuvuga gutyo chef Tottenham ni ikipe ikomeye n'izina rikomeye mu Bwongereza. Kubera iki muri Tottenham ngo barahiye tone ni ku magaje baravuga bati ntabwo twifuza kubona Tottenham isubira muri izi position mu myaka y'imbere urabyumva icyo gihe rero niba Deserbi bamuzanye kugira ngo agire icyo akora sibyo n'ubu ngubu muri Tottenham ko tubanze tuvugire hamwe urumva dore ekipe nyamukuru urebeye hamwe ekipe ya Deserbi we yifuza muri sezitaha ariko mbere yuko tujya kuri iyi ekipe amakuru avuga ko Newcastle yatangiye gufunga ibintu vuba na bwanga igenda yongeramo abakinnyi. Hari umuzamu w'imyaka 20 muto ukina ekipe ya Real miliyoni 18 bazishyuye witwa Ewen Joen. Uyu ni umuzamu muto cyane yamaze kugera muri Newcastle. Uyu nguyu bakanavuga ko bashaka kuba Pop bamusimbuza ntuza James Trafford. Inde bamusimbuza Trafford. Pop okay. Osasuna gukura y'umuwinga wa Real Madrid witwa Victor Munoz usimbura Gordons bisa nk'ibiri mu nzira birangira kuko Real Madrid yatanze go ahead n'umukinnyi wa iratwara 50%. Sibyo plan ya Newcastle no kuvuga ngo kano kanya twamenya makuru ko umusore witwa Lewis Hall yamaze kushwana n'umutoza ko Manchester United mushaka ko ariyo musimbura wande wa Luke Shaw mu myaka y'imbere. Aba nabo batayarishije umusore witwa Joaquin Says ni left back equipe ya Bruges ukomeye cyane rero twarabonye Club Bruges muri Champions League. Urumva naka gahungu ngo niba kabura barashaka undi muhungu left back mu France ukina equipe ya Toulouse witwa Diane Metali. Wirabura Costo mwiza cyane baravuga ngo umwe muri abagomba kuza gusimbura na prefere y'unguyu. Amakuru akavuga ko ngo aya Tonali ni bayabona direct barajya muri Monaco bayishyure bazane Lamine Camara meje baragenda bari we bazana direct usimbura yaba ari umusimbura mwiza wa Tonali presque profile zana kubazima. So urebeye hamwe rero transfer z'iyo nyinshi Tonali we aratera Ivansi Camara yungutse birashaka cyane Ivansi irimo she Newcastle hari mwiki yoye Newcastle Tottenham muri zimwe. So urebeye hamwe rero Deserbi afite ibintu ashaka kugenda yubaka buhoro buhoro in case ari bihindutse n'ibiki ariko Deserbi bavuga ko ngo Tottenham ntiyifuza kongera kuyibona muri ziriya position kuri equipe y'ingifite ntuza. No Tottenham ikigratuje wibuke ko miliyoni 52 Tottenham yazishyuye Brighton kubo bita Van Hecke uriya mu defenseur wakine na Van Dijk mu Buholandi nyuma ntabazi ndetse wibuke ko ifite umunya-Argentine imyaka 29 Sense niba ari Sensesi bakuye muri Senesi bakuye muri
ntuza bright uyagiye gukina na Van de Ben ariko baraguma na Van de Ben bane bindi ko bavuga ko bazamurekura namurekura icyo gihe oya Van de Ben ashobora kutareka ahubwo Romeo niwe ugiye Romeo aragenda Romeo yaragiye Romeo we aragiye ikipe yo mu mujyi n'igibura noneho rero amakuru akavuga ko ngo uwo bita Tonali yari ategereje kureba niba hagati ya United na Newcastle nawe yifuza kujyayo ariko ekipe ya Arsenal kuri ubu ngubu ngo umuvuno wo hagati ntacyo bashaka gutushaho nyuma y'aho icyemezo gisa nk'icyafashwe imbere ko Lewis Kelly bamwimura akajyamo hagati aricyo kiri busunike buriya birana babwiraga bya kapiteni Enter iramujyana kamambaye Odegaard ahubwo noneho Tottenham ko yubaka kugira ngo izangane na Mamba muri quartier ni sawa muri Liverpool ndikomwe nayo amakuru agezweho ni intambara y'abakatari barimo kurwana na FSG ku musore witwa Diomande muri Liverpool FSG bumvikanye ko Diomande bamubonamo nk'umusimbura wa Salah kuri bo niyo yaci bumoso sibyo cyane Diomande ariko noneho ikibazo gihari nuko PSG Enrique aramukunda cyane urumva ariko ikibazo nyamukuru Diomande we n'umutoza we wa Cote d'Ivoire yamubwiye ati inzira ni Liverpool bari abakinnyi bari muri PSG sinshaka kubona ujya kugwiza umurongo hariya kuko Barcola ntaragenda yego kuko nabo bafite ikibazo cya Barcola baramushakamo menshi kandi amakipe nubwo amushaka nawe urumva kuko umukura hariya nawe umuntu yawe umusimbura mwiza wa Sadio Mane ibumoso urakoze cyane so ubu rero avantage iri kuri Liverpool kano kanya andi makuru nuko ekipe ya Arsenal kugeza ubu irasa nkaho irimo gusoza transfer y'umusore witwa Christos Solizi uyu nguyu ni umusore w'imbere mwiza cyane wa ekipe ya Brige nawe akaba Berta amukunda bihuriyeho hamwe nande n'umutoza uyu ni umusore mwiza cyane bashaka kuza kuko we uyu ni umugiriki ni uwo playmaker bashaka kuza kugira ngo nawe aca no mu mpande rimwe na rimwe afite ibitego 22 assist 29 mu mikino 52 muri championnat y'Ububiligi niwe meilleur joueur wa Belgium Pro League mu gihe capitaine Odegaard yagiye urabyumva ibi rero nabyo ni ibyo ngibyo biri aho ngaho gusa muri Arsenal nuko ikindi kintu kirimo gikomeye ni cya Morgan Rogers kugeza ubu nawe abajabe n'abaki bose bari mu biganiro na Arsenal biteguye neza ko unayembere ntari buborohere ku giciro ari nabyo mpamvu nahereye ku ijambo rivuga ubwoba bafite ubwoba ko Anderson niyishyurwa miliyoni 100 n'izindi yarazirenza uyu nguyu Village ivuga iti ngewe champion y'Uburayi muri Europa uramba miliyoni 80 nakajana n'ibindi umwongereza yazakina na Champions League reka noneho yongereho igikombe cy'isi hano rebe wenda agire gutya nitware neza yo niyo atanakina ibiciro birabipfuye aho ngaho urabona ko ibiciro biri bugende bikagwa mu mazi ako Mambure yinjije menshi ino sezo yinjije menshi umuhinde yaragiye irayishora urebeye hamwe rero ngira ngo ni kugeza ubu nibe byaraho ubona bitembera bisa nk'ibifite akagufa yego muri Chelsea biracecetse cyane barimo gushaka umusimbura Kukureya urumva niwe bashaka ubu ngubu ariko ngo nanone umugabo witwa Alonso ngo afite arashaka abantu 10 babiri uwa mbere aramufite muwo bita Cole Palmer ku buryo ngo nabo begereye Morgan Rogers ariko Morgan Rogers preference ya mbere ni Arsenal urumva ntiyakwitesha Champions League nanone ngo kuri competition mu gihugu cy'Ubwongereza ku mwanya kinaho ngo nanone akaba ari bumara inde season nta marushanwa y'Uburayi yakinnye biracyaraho yacyari bisa ariko amakipe mu gikara ari mu kazi abaje bari mu kazi aba directeur sportif bari mu kazi arakoze cyane David arakoze kabisa nizo transfer iri urumva ko ambwa ni mu gihe benshi bari mu gikombe cy'isi aba agent aba representant wa club bo bari mu kazi mpamvu ubonye nka video ya Lucas ubona ko hariya n'aba legend aba super agent bari mu kazi nicyo gihe bakora Cote d'Ivoire wari uyikomojeho mu kanya kuri uyu musore Yann Diomande Federation y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Cote d'Ivoire ivuze yuko nta kibazo groupe yabo yagize hafi yaho batuye humvikana urufaya rw'amasasu humvikana urufaya bibaye nko muri Afrika ariko bati groupe staff delegation nta kibazo yagize ntabwo byigeze bibageraho ibyo ni ibisanzwe ariko ngo muri Amerika ngaho na Lucas naza kubyumva
ashiduka umwana w'imugamba azahita ataha byabaye rero hafi muri ako gagi barimo ngo habaye iki gikorwa cyo ese uzi ko abongereza babibye barabimenye abongereza babibye n'inkweto n'ibiki byose cyane ubwo bibaye muri afurika biba ari imbunda zigura mu isoko imbunda zigura mu isoko Sidiki mwenye ana hili ana lile niko bavuga mu Giswahili ngo nguki mwenye ana hili ana lile sigurira abakumva bisobanura akari mu mene nuko ari no mu ntama akarimo mu mene mu yene nuko ari no mu ntama so rero tugera tugana ibyo shaka kuvuga twebwe iyo bibaye hano muri Afurika dufite ibyabo ariko nabo bafite ibyabo Sidiki uzi ko iyo ngiyo ari NCD ikomeye cyane NCD ikomeye cyane hano muri Afurika dufite ibyabo ariko nabo hari ibyabo bidasa neza federasiyo rero ivuze yuko ngo nta kibazo n'aba bantu nta kibazo bagize bakaba bagomba rero kuba bagira gute nta kibazo gikomeye